Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Glasno. Naglas. Naglasak. Na glas. Dober dan, dobrodošli v Na glas. Oblikovalka Jelena Proković je dala pečat urbanemu Beogradu 90-ih. Potem ga je uspešno prenesla v Ljubljano. Kombinira z usnjem, z malneti, zelo je svobodna v oblikovanju. Kar je pa zelo pomembno, njene stvari so nosljive ogromno časa. Spoznajte Bernarda Brizanja, predstavnika že tretje generacije družine glasbenikov, ki izvirajo z Kosova. Kaj si želi najmlajši študent v zgodovini Ljubljanske akademije za glasbo? Da bi izvajal Sensano čelo koncert z Kosovsko filharmonijo in da bi nekako obnovil te naše korenine, ki jih imamo povezane s Prištino. Kdo so zvezde turbo folka pri nas in na kaj prisegajo Slovenci? Prosto Slovenci vole malo brže, malo brže pesme. Nisam ovdje baš nešto skonto da vole nešto lagano, nego odmah u glavu udri. Beograjčanka Jelena Proković kar 17 let kreativno deluje v svetu slovenske mode in gledališča. Ustvarila je kostume za več kot 80 gledaliških predstav, letos pa je prejela tudi Borštnikov prstan, najviše priznanje za kostumografijo pri nas. Je tudi članica ZOFE, Zadruge slovenskih oblikovalcev. Prisluhnimo, kaj so o Jeleni dejale njene kolegice in ljubiteljice njene mode. Jelena ima znanje, ima pogum, ima dober humor do same sebe in sveta in ima pravi občutek za čas. Mogoče bolj svobodna, bolj odprta, manj omejena z nekimi kodi. Bolj pove, tole ne. Balkanski, nek melost se pri njej pojavlja, ki ga začutim. Malo nekaj te včasih melanholije, malo ležernosti. Tole prosim, tale plašč. A vidite? Mislim, kaj ne rečem, počutim se k $1.000.000. Všeč mi je, ker ima vse malo rock'n'rolla še vse, oziroma nekih zametkov, recidivčkov tistega punka, kombinira z usnjem, z malneti, zelo je svobodna v oblikovanju. Kar je pa zelo pomembno, njene stvari so nosljive ogromno časa. Okolje za ustvarjanje kot modni oblikovalec je zelo slabo v slovenskem okolju že zadnjih 25 let. Je pa slovensko okolje dobro za priseljence, to moram povedati. Jaz se nikoli nisem počutila tujca, nikoli se nisem počutila omejeno in zaradi tega je pač dobro tukaj živeti. Če hočeš ustvarjati lahko, če hočeš obogateti, ne boš. Važno se mi zdi to, da so ženske skupile skupaj, ali pa da so ljudje stopili, da rečem ljudje, ne ženske, skupaj in da skupaj nekaj delajo in to je meni tako dobro, res. Da sploh pride do ljudi to, kar ustvarjajo, ker ustvarjajo zelo veliko, ampak niso imele pa kje možnosti to ponuditi tudi strankam. Jelena Proković, dobar dan, dobrodošli. Modom ste počeli da se bavite početkom 90-ih u Beogradu, oblačili ste pevačice Slađanu Milošević, Baby Doll. Kako se sjećate tog vremena? Pa to vreme je bilo jako zanimljivo u Beogradu, vrlo kreativno, tako ga se sećam. Postojala je neka kulturna scena koja je paralelno živela od te izolacije koja nam se dešavala i negirala celu tu političku atmosferu koja je vladala tada u Srbiji. Vrlo je bila razvijena muzička scena, likovna, plesna, otvoren je tada Centar za kulturnu dekontaminaciju. Ljudi su nekako bili željni kulture i naravno moda je tada počela da se razvija ubrzano u Beogradu. 99. godine posle bombardovanja ste se preselili u Sloveniju. Kako ste se uključili u novu sredinu? Kako se sećate tog vremena? Pa nisam imala nikakvih poteškoća.
Ja sam nekako želela da što pre se uključim u tu sredinu. Možda zbog toga sam odmah krenula da učim slovenački jezik. Tako sticajem okolnosti sam se i upoznala sa Ivanom Đilas na kursu slovenačkog. I 2000. godine smo tada napravili prvu predstavu Disco Pigs i to je nekako bila neka odskočna daska za ubuduće. I nekako sam zapravo u Sloveniji počela da se bavim kostimografijom. Zanimljivo je da ste radili sa mnogo slovenačkih režisera rođenih izvan Slovenije. Već ste pomenuli Ivanu Đilas, radili ste i sa Dušanom Jovanovićem, Aleksandrom Popovskim, Slobodanom Unkovskim. Da li je to neka posebna vrsta energije koja vas je povezala sa njima ili slučajnost? Pa vrlo moguće, da je to neka posebna vrsta energije. Mada naravno radim i dalje i radila sam i sa slovenačkim rediteljima, ali sticajem okolnosti je najviše bilo zapravo reditelja sa područja bivše Jugoslavije. A kako je sa slovenačkom modnom scenom? Da li ste se ikada osjećali zapostavljeno? Ne, nikada. Čini mi se da sam možda čak vrlo brzo se uključila i došla do nekih rezultata brže od ostalih, zato što sam bila drugačija i zanimljivija. Da li osjećate sada neku nostalgiju za Beogradom? Poslovno ste i dalje vezani, naravno, za svoj grad. Vezana sam poslovno zato što sa Svetlanom imamo svoj brand DSP i dalje radimo i u konstantnom sam kontaktu sa Beogradom i vrlo često odlazim u Beograd, tako da u tom smislu nemam klasične nostalgije. Mada je zanimljivo kad u Beogradu kaže moje mami sad idem kući, pa ona kaže pa ovde ti je kuća. Nekako su se stvari promenile. Zapravo, moj dom je sada Ljubljana i povremeno odlazim u Beograd. Sada ste i mama. Kako pričate sa detetom? Na slovenačkom ili na srpskom? Na slovenačkom. Aha, zašto, recimo, ne ustrajavate možda na svom materinjem jeziku? Pa ne znam, to mi je nekako sad prirodno, zato što Ljubljanu osjećam kao svoj dom i zato što u kući sa partnerom govorimo slovenački. Bilo bi mi jako nekako teško i izveštačeno da ja sad moram da se prisilim da sa sinom govorim srpski. Svakako će naučiti srpski, on srpski govori sa svojom tetom i bakom, tako da to je neminovno. To je to. Ali u nekim emotivnim trenucima šta preovlađuje? Naravno, srpski. Ljutim se isključivo na srpskom jeziku. Pošto su pred nama božićni i novogodišnji praznici, na kraju bih vas molila za neki modni savet. Šta smemo da obučemo, šta ne smemo, sa čime nećemo pogrešiti? Pa ja se nekako ne držim tih saveta i ne volim da delim savete i ne mislim da postoje neka jasna pravila u modi. Mislim da moramo biti slobodni, treba se dobro osjećati u tome što nosimo, čak i svoje greške treba nositi samouvereno. Mislim da je najvažnije dobra volja i možda neki detalj koji je specifičan. U mom primjeru, recimo, ja strašno volim parfeme. Aha, dobro, možda još neki detalj da malo pomognemo našim gledateljkama i gledalcima? Možda neki deo nakita, ne znam, minđuša, ogrlice ili dobre cipele. Vi stvarate sada pre svega modu za žene. Šta je sa muškarcima? Pa, muškarci su svo ovo vreme bili zapostavljeni, ali zbog toga što jako puno prijatelja imam koji bi voljeli da nose JSP brand, sledeće godine planiramo, Svetlana i ja, da se uhvatimo muške mode. No, srećno. Hvala vam na gostovanju emisiji. Hvala vama. Preden se odpravimo v ljubljanski nočni klub, kamor prihajajo tudi Dunajčani, spoznajte predstavnika že tretje generacije uspešnih glasbenikov iz družine Brizani. Bernardo Brizani je bil najmlajši študent Ljubljanske akademije za glasbo v njeni zgodovini. Zdaj si zelo želi nastopiti s Kosovsko filharmonijo. 23-vjeçari talentuar Bernardo Brizani është simbol suksesi. Është laureat i dy fishti shpërblimit të Preshernit dhe shpërblimeve më të larta në garat ndërkombëtare muzikore. Leta 1999 sem zmagal na interesantnem tekmovanju v Italiji, na kar sem dobil takoj 14-dnevno turnejo, Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija. Tako da se je takoj pokazal velik uspeh. Në sken luan vetëm ose me përcjellje të orkestrave në SBA, Itali, Gjermani, Sloveni, disa herë dhe me Filharmoninë e Slovenisë dhe Orkestrën Simfonike të institucionit tonë. To ni neka ljubezen, da traja en teden, en mesec pa ugasne, ampak enostavno jaz sem to videl kot del mojega življenja in sem rekel, da je to pač s tem bom živel in s tem se bom ukvarjal in s tem bom nekako dal moje sporočilo, kdo sem jaz, kaj sem.
Bernardo ka priardhje rome nga Kosova. Shembull për të ishte gjyshi i tij Uka Brizani, trumpetist dhe dirigjenti i orkestrës së Radio-Televizionit të Prishtinës. I ati i tij, Mert Raja, është muzikolog dhe jazz muzicient, po si e zgjodhi violoncelon? Nakar vstopam v glasbeno šolo Moste Polje v Ljubljani, slišam nek lep zvok in zagledam lepa profesorica, črni lasje, nasmejana. Po tej probi sem dobil eno veliko Milko čokolado, sem rekel, mami, to je to. Gjithnjë është një hap para mocanikëve. Violoncellos filloi t'i binte si 5 vjeçar, ndërkëç si 14 vjeçar u bë studenti më i ri në Akademinë e Muzikës në Ljubljanë. Ishte edhe nxënësi profesoreshës së njohur Natalia Gutman në Firenze. Muzicienti i ri e lidh të ardhmen me krenarinë e trashëgimisë familjare. Cila është dëshira e tij? Da bi izvajal Sensano čelo koncert z Kosovsko filharmonijo in da bi nekako obnovil te naše korenine, ki jih imamo povezane s Prištino in da bi ta nit se nadaljevala glasbena in da bi se spet ljudem dol pokazal zdaj kot njegov vnuk z velikimi cilji, željami in dosežki. Si vjet magjistroi në Akademinë e njohur të muzikës në Detmold të Gjermanisë, ndërkaq më së shumti i pëlqen Bachu. Zdaj pa k popolnoma drugačni glasbi. V predprazničnem času gre že težko brez narodnjakov. Kdo so največje zvezde turbo folka pri nas? Poglejmo reportažo Nataše Žunič. Visoke pete, bleščice, krzno in široki nasmehi. Nizke temperature v soboto niso odgnale gruče prešerno razposajene mladine, ki ob enih zjutraj v prepolnem nočnem klubu v Ljubljani nestrpno čakala na nastop srbske pop zvezde Peđe Medenice. A redno zahajaš sem, spremljaš balkansko sceno? Kar ja, 2-3 na mesec. Živimo v Beču, dolazimo iz Srbije. Aha, pa onda zašto se onda tu u Sloveniji? Došli smo malo da se provedemo preko vikenda. In nismo dolgo čakali, ko je plesišče pod odrom razonel prepoznaven zvok narodnjakov. Volim da dođem ovdje, ali baš stvarno volim. Ovo mi je, da kažem, jedan od omiljenijih gradova. Kakva je slovenska publika? Slovenska publika je odlična, zato se i vraćamo stalno. Če je pred nekaj leti balkanska popularna glasba veljala za marginalno, manj vredno sceno, ki so jo poslušali zgolj ustareli jugonostalgiki, priseljenci in njihovi potomci v lokalih na robu Ljubljane, pa danes glasba Jelene Karleuše, Mileta Kitića, Lepe Brene in številnih drugih pevcev privablja predvsem mlajšo generacijo, tudi Slovencev. Pa si ti priseljenka, si iz... Ne, jaz sem rojena tlele. Veliko zahajate na to balkansko sceno, recimo, redno? Velikrat, ja. Pa kaj najbolj poslušaš? Vse, kar je Balkana. A si Slovenka drugače? Ja. Vse se z vsakim družim, tako da ne opredeljujem, kdo je kdo, pač meni je čisto vseeno. Nimamo kam hoditi v tej Sloveniji kot v Palatiju, ne? Zato, ker je res mešana muzika. Ni sam tipično balkansko, ampak vse pač, kar imamo mi južnjaci radi, pa tudi Slovenci. In kaj je tisto, kar dela dober balkanski žur? Ob 2 zjutraj o pozibavanju prisotnih ni bilo težko ugotoviti. Predvsem glasba, dobra družba. Morajo biti komadi, kot je recimo, ali pa pevec, kot je danes Peđa Medenica, da je pač res tisto, da te res v srce zadene, ne? Slovenci vole malo brže, malo brže pesme. Nisam ovdje baš nešto skonto da vole nešto lagano, nego odmah u glavu udri. Najbolj Dragana Mirković. Buba Koreli, Mivan Zak, Ceca, Peđa, Stoja, to je pa tudi vse. Jaz hodim samo na take. Pevci narodne, turbo, folk ali kot ti pravijo ustvarjalci sami balkanske pop glasbe imajo svoje občinstvo pri nas, še posebej pred novoletnimi prazniki, ko bodo mnogi od njih romali v srbsko prestolnico. Lepo praznujte. Na glas pa v novem letu pričakujte v novem terminu, v soboto ob 12:40. Naslednjič se torej vidimo na pravoslavni božič pred prvim dnevnikom. Lepo se imejte.